And sad news out of the world of mixed martial arts. MMA fighter Kevin Ferguson, better known as Kimbo Slice, has died at the age of 42. The 42-year-old died after being rushed to Fort Lauderdale Hospital last night. He went from fighting in backyards for cash to living in this Coral Springs gated community. This morning, police have confirmed that the 42-year-old died last night. Kevin Ferguson, known as Kimbo Slice, was taken to an area hospital where he died. Entertainment Tonight is reporting that a family member has said that he died of heart failure. The Bahamian-born fighter became an internet sensation in the 2000s when his street fighting videos in backyards throughout Miami went viral on YouTube. My condolences to his family and his kids and everything, but just another one of those stories, man. Another one of those people that turned nothing into something and became just huge, man. And it's sad, it's tragic. It even when stuff like that happens, people die too early. Kimbo's 42. I'm 36. It's like damn. Yeah. And Prince is 50. Yeah. Michael Jackson was 50, and Whitney Houston. It's like, how much longer do you really have? So, right. The lesson that it teaches you is just to hold on to life and your loved ones, man. Let everybody know you love them, man, and live your life to the fullest. 'Cause you never. Kevin Ferguson rođen je u Nassau, Bahami 8. februara 1974. godine. Još kao dete preselio se u Sjedinjene Američke Države i nastanio u Majamiju na Floridi. Odrastao je sa bratom Devonom i sestrom Reneom, koja je podizala njihova majka Rosemary Clark. Prošao je kroz mnoge borbe i teškoće u ranim godinama života, koje su oblikovale borca u njemu, razvijajući nepokolebljivu odlučnost koja će ga pratiti kroz celu karijeru. Pohađao je osnovnu školu Bel Air, gde je prema navodima učestvovao u svojoj prvoj tuči sa školskim drugom Dominikom Zauerom sa 13 godina, pokušavajući da odbrani prijatelja. Pohađao je i srednju školu Miami Palmetto, gde je bio zvezda tima kao srednji linebacker. Američki fudbal je delovao kao životna šansa za mladog Fergusona, jer je dobio fudbalsku stipendiju za univerzitet u Majamiju, san koji je srušen kada je uragan Andrew prekinuo sezonu i sa sobom odneo i stipendiju. Narednu deceniju Kimbo se borio da sastavi kraj s krajem, sve dok nije naišao na prijatelja iz detinjstva Mikea Imbera. Počeo je da radi kao izbacivač u striptiz klubu, sve dok mu Imber nije ponudio posao vozača limuzine i telohranitelja za RK Net Media, poznatiju kao Reality Kings, porno produkciju i promotivnu kompaniju sa sedištem u Majamiju, odgovornu za brojne popularne sajtove sa pretplatom za odrasle. Godine 2002. optužen je za nošenje skrivenog oružja, a 2003. započeo je karijeru u nelegalnim uličnim borbama, koje su se snimile i širile preko interneta, uglavnom putem sajta za odrasle i drugih video platformi. U svojoj prvoj snimljenoj borbi protiv čoveka po imenu Big D, Ferguson mu je naneo veliki rez iznad desnog oka, što je dovelo do toga da ga fanovi sa interneta prozovu Slice, što je postalo prezime uz njegov već poznati nadimak iz detinjstva Kimbo. Nastavio je sa uličnim tučama te je postao prava internet senzacija kada je YouTube tek hvatao zalet u digitalnom svetu. U jednom momentu je imao čak 2 borbe dnevno, a jedini poraz je doživeo 2004. godine kada se borio protiv Shona Gannona, policajca iz Bostona i MMA borca. Kimbo Slice was he had very good hands. Yeah. Like if you watch those videos of him out in the back parking areas where they would fight on like parking lots and backyards and like dodging satellite dishes and shit. You ever see those videos? I've seen some of his stuff. He's terrifying. He's a good boxer, and he was boxing people that were not good boxers. Right. They just did not know how. They were tough guys, but they weren't at his level. And he would just have these bare knuckle backyard fights. Yeah. And the nicest fucking guy, too. Yeah. That's the thing about Kimbo. U trenutku kada je svijet već znao za Kimboa kao legendu uličnih borbi, on je odlučio da napravi korak dalje. Godine 2005. ulazi u dvoranu Freestyle Fighting Academy u Majamiju. Tamo, pod vođstvom braće Avellan, počinje da trenira borilačke veštine, ali ne za slavu, već da usavrši ono što je već znao, sirovu, brutalnu borbu bez rukavica. Već iste godine u svom prvom amaterskom meču doživljava poraz nokautom. Ubrzo potpisuje egzibicionu borbu protiv legende Rhea Mercera, bivšeg šampiona sveta u boksu i osvajača olimpijskog zlata. Mesec dana pred borbe menja sve, prelazi u kamp Basa Rutena, MMA veterana. Trening postaje ozbiljan, fokusiran, profesionalan. Borba se održava 23. juna 2007. godine u Atlantic Cityu. I dok su svi očekivali razmjenu udaraca, Kimbo šokira. Guši Mercera giljotin čovkom u prvoj rundi za samo minut i 12 sekundi. Internet je eksplodirao.
Borba je prodala 20.000 pay-per-view prenosa. U areni se tada nalazi još jedno poznato lice, David Tank Abbott. Kimbo ga proziva pred svima. David ustaje i prihvata izazov. Borba je najavljena, ali nikada nije održana jer promocija propada. Ali Kimbo ne. Samo dan pred otkazani duel 11. oktobra 2007. godine potpisuje za Pro Elite. Profesionalni debi zakazan je za novembar. I tada Kimbo Slice prestaje da bude samo ulična legenda jer počinje novo poglavlje. Poglavlje MMA borca. Nakon uspešnog debija protiv Boa Cantrella, gde je pobedio sa svega 19 sekundi tehničkim nokautom, Kimbo Slice je dobio glavnu ulogu u sve većoj MMA priči. Sljedeći izazov bio je pravi ulični ratnik, Tank Abbott. Dvojica boraca sličnog porekla s reputacijom nasilnika s asfalta. Borba je trajala kraće nego što su se ljudi smestili u stolice, jer je Kimbo nokautirao Davida za samo 43 sekunde. Njegov skor bio je 2-0, a kilaža je pala sa uličnih 130 na profesionalnih 106 kg. A onda, istorija. 31. maja 2008. godine Kimbo je nastupio u prvoj MMA borbi ikada prikazanoj u udarnom terminu na nacionalnoj američkoj televiziji, CBS. Protivnik James Thompson. Meč je bio krvav, brutalan, ali i kontroverzan. Thompson je dominirao rvanjem i kontrolom u parteru, ali u trećoj rundi Kimbo desnicom udario u uvo rivala, nanevši mu ozbiljnu povredu. Sudija prekida borbu, pobeda Kimba. I taman kad je izgledalo da će Kimbo ipak opstati pod reflektorima, došla je borba sa Setom Petruzelijem. Trebalo je to biti duel sa Kenom Shamrockom, ali Shamrock odustao neposredno pred meč zbog posekotine. Set je uskočio kao zamena. Seth Petruzzelli is fighting Kimbo Slice. This is a last minute replacement. I gotta think Seth Petruzzelli's gonna fuck him up. If I'm wrong, you'll never see this. So it doesn't matter. That guy's a fucking genius. Kimbo's a bad by the way. I just think Seth Petruzzelli Here we go. This is why they do this. Oh, Seth Busy, Kimbo. Well, yeah. Oh, you're right. Save America. oh my God, you're fucking right. Yeah, Superman in the Man. Oh, what'd I say? Like that? Yes. What'd I say? Seth Petruzzelli is a bad and Kimbo's a bad but he's not ready for that guy yet. Udarac koji srušio ne samo njega, već i organizaciju Elite. Petruzzelli je ubrzo izjavio da su mu promoteri sugerisali da borbu održi u stojici i da ne koristi parter, zbog čega je pokrenuta istraga. Iako je kasnije povukao izjavu, šteta je već bila načinjena. Elite je bankrotirao. Kimbo je postao simbol prevelikog hajpa i prebrzog uspona, ali mane su i tekako bile vidljive. Ali publika ga je i dalje volela. Nakon što je organizacija Elite ugašena, Dana White izjavio da ako Kimbo Slice želi da se bori u UFC-u, morat će da zasluži svoje mesto kroz reality emisiju The Ultimate Fighter. Čak je rekao da bi napravio sezonu samo sa teškašima, samo zbog Kimba. To se dogodilo 1. juna. Treneri su bili Quinton Rampage Jackson i Rashad Evans, bivši UFC šampioni. Kimbo je bio prvi pik za Rampagea i drugi ukupno. U svojoj prvoj borbi poražen je tehničkim nokautom od Roya Nelsona u drugoj rundi. Ta epizoda postala je najgledanija MMA emisija u istoriji američke televizije, čak 6 miliona gledalaca pratilo je tu borbu. Zbog rekorda u gledanosti i Kimbove skromnosti odlučeno je da, i pored poraza, dobije UFC ugovor. Iako ne onaj šestocifreni koji ide pobedniku emisije. Slice je debitovao 5. decembra 2009. godine protiv Houstona Alexandera na The Ultimate Fighter Heavyweights Final u borbi do 98 kg. Iako se očekivao brz nokaut, Alexander je većinu borbe proveo izbjegavajući kontakt, te je pobedio jednoglasnom sudijskom odlukom. Alexander je ubrzo otpušten iz UFC-a, dok je Kimbo dobio još jednu šansu. 8. maja 2010. je nastupio na UFC-u 113 protiv kolege iz showa Mata Mitriona. Počeo je dobro, sa eksplozivnim rušenjem i osvojio prvu rundu, međutim Mitrion ga je kasnije uništio snažnim low kickovima, prešao u mount poziciju i završio ga tehničkim nokautom u drugoj rundi. Nakon poraza, Dana White je izjavio da je to verovatno Kimbova posljednja borba u UFC-u. Ipak pohvalio ga je kao čoveka i borca. Impresionirao me je, drago mi je što sam ga upoznao. Kimbo je dan kasnije zvanično otpušten iz organizacije. UFC karijeru završio sa skorom 1-1, a ukupni MMA učinak bio mu je 4-2. Nakon odlaska iz UFC-a postao je slobodan agent. Njegov menadžer Mike Imber potvrdio je da razmatraju sve ponude iz MMA sveta i iz sveta boksa. Pokušao je da pregovara sa Strike Forceom, ali dogovor nije postignut zbog nesuglasica oko honorara. U avgustu 2010. sa 36 godina Kimbo je objavio povlačenje iz MMA-a i najavio prelazak u profesionalni boks. Profesionalnu boks karijeru završio je sa 7 pobjeda bez poraza. U junu 2014. pojavile su se informacije da Bellator planira da potpiše ugovor sa Sliceom. Iako 2014. nije imao ni jednu borbu ni u boksu ni u MMA-u, Kimbo je ostao slobodan agent i tek u januaru 2015.
2015. potpisao višeborbeni ugovor sa Bellatorom skoro 5 godina nakon penzionisanja. Debitovao je 19. juna 2015. protiv Kena Shamrocka na Bellatoru 138 i pobedio tehničkim nokautom u prvoj rundi. Neki su tvrdili da je borba delovala namešteno poput profesionalnog rvanja, ali komentator Jimmy Smith je rekao da je sve to rezultat Shamrockove loše forme i izostanka tehnike, te da Bellator, ako je i bilo nameštenja, nije imao veze sa tim. 19. februara 2016. Kimbo se borio protiv Dafira Harrisa na Bellatoru 149. Njihovo rivalstvo je poticalo još iz dana uličnih borbi u Perrinu, Florida. Očekivala se brutalna borba, ali obojica su se umorili gotovo odmah. Kimbo je pobedio tehničkim nokautom u trećoj rundi, nakon što je Dafir kolabirao od iscrpljenosti. Kasnije je otkriveno da je Kimbo pao na doping testu. U njegovom organizmu pronađen je anabolički steroid nandrolon. U maju 2016. je postignut dogovor sa komisijom Teksasa, $2.500 kazne, oduzimanje borilačke licence i promena rezultata borbe u no contest. I pored negativnih kritika, ta borba je oborila rekord Bellatora sa 2,5 miliona gledalaca, više čak i od duela Slice protiv Shamrocka. U aprilu 2016. predsjednik Bellatora Scott Coker najavio da će Kimbo predvoditi Bellator 158 u Londonu 16. jula u revanšu protiv Jamesa Thompsona. Međutim, ta borba se nikada nije dogodila. Dana 3. juna 2016. Kimbo Slice je primljen u bolnicu u Margateu na Floridi. Preminuo je 6. juna u 42. godini od posljedica zastoja srca. Obdukcija je također otkrila masu na jetri. Kimbo Slice se danas smatra legendarnom figurom u svetu mešovitih borilačkih veština. Njegovo učešće u emisiji The Ultimate Fighter oborilo je sve dotadašnje rekorde gledanosti na Spike TV-u. Glumio je u nekoliko poznatih filmova, a velik broj ljudi je počeo da prati MMA scenu baš zbog Kevina Fergusona. Fight for a lot of reasons, man. I fight for my family. I fight for myself. I was able to put my kids through college, put my family in a home, get my mother a car, my mom has a home, I'm literally taking care of my family by fighting.